Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Panganintanus iku Allah subhanahu wa ta'ala makalidas tanu sagian kai karata kapagabinasa agian kai mabegera oran. Siapan wallahu subhanahu wa ta'ala sa mga pagaritan wa mga muslim na ayamala na sa mga darpatan. Madakala din si kung mga pagaritan o mga bangsa muro niya sugat sudar paira na mabegera oran. Madakala kira nagyang koto miran naranaw sa mga darpairan. Miyakang bakwit asiran nagu miran naranaw agyang koto mga darpairan. Miyada sa mga tamukiran lagi dia nagyang koto mga ayam, mga tarak na pagalinden miyapat sa giyang kiya binasa na giyang kaya mabegera oran na so mga bangsa tano mga wata mga lukas miya makambakwit na kapagay miya nga sasakit siran isaumpan na giyang koto da makapunabangkiran lagi dia nagyang koto abay rambu panganangkan. Naipanganitan o siran ko Allah subhanahu wa ta'ala. Pada sa ini Panginoon nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam doa pangni igiramanuto miyaka turun sumabegera uran. Natigo nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. اللهم صيبا نافعا اللهم صيبا هنيئا اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilta bihi. Yang kana napangni na induatanu sagiang kai masatanu ka ayabu aki upasantanu na suwallahu subhanahu wa ta'ala na kalu-kalu na tarimaan yan na masyap tanu masyap sa mga ginawa tanu sa mga pamilya tanu na ayamala na sa mga darapat tanu. Panganin tanu si ikaw Allah subhanahu wa ta'ala asyapan tanu niyan langon